loko u langutanga ri inkaye timinete ku bila ura ya khumenharhu mingisero munghana lonene FM a ku amukela kwala u nga yingisela xitichi lexi ri koho i nhlekani lowu van'wani va tshami va vulavula va ku siku rin'wana tiko ra hina hi ta ku loko hi pfuka hi kuma ku ri ha gezi ri fambile gezi ri fambela makumu ri nga ha vuyi ivi vanhu va twa nga ri a vo ti vulavulela kambe hi lexi xiyimo stage 6 lexi van'wana va nge hi xona kahle kahle se hi hundzile hi le ka stage 6 hi le ka stage swo ka swi nga tiveki kwala henhla hi mhaka ya ku vanhu a va ri tivi gezi vo ro hindi koho kaya vo vona gezi ri ku cope tiawara timbirhi endzhaku ka sweswo ri famba a tikweni leriya ri nga ku nga ri a Liberia ne ya hi le Liberia yes a Liberia Eskom ya vo yi kota ku ndla gezi leri ri va ku kona tiawara timbirhi ntsena hi siku 2 hours Eskom ya le Liberia and a hi twa nga ri kumbexani swilo leswi swi to va kwele hina swi nge fiki loko namuntlha hi tshamise leswi munhu a nga swi tivi hikokwalaho ka yini hi ri ka stage 6 na mi byela siku rin'wana mi ta ku phaphara mi kuma ku byi ivi mbutsa ani loko munhu a pfuka ku ri ha gezi ka vona i tala ku va makhelwani ku ima ni vona hala ku kumbexani ku layitini a kuma ku na ku layithangi mina loko ni ri laha kaya ni languta leyi ni vona ni le ka xikokwani leyi ku layitini na laha ku nga na plant liya kumbe ku na substation liya ka xikokwani laha ni languta koho loko ni vona ku layitini ni vhe ni swi twisisa ku a ri se timekela makumu ku le ku tikeni na tikweni ra n'wehe ku le ku tikeni swinene a hi mutwaneni mingisero ma hi le ka 0860002543 namuntlha hi la ku languta ka timhaka leti ta makhotso leti endzhaku ka loko murhangeri wa economic freedom fighters a bulukile tolo ina i bulukana ka kona magistrate vo tshama va hlwerile mina siku rin'wana ni ri ka yin'wana ya tikhoto ni ri na Patrick Shayi hi ka hi huma ko haxeni nongonoko loko hi fika laha hi swi twa na loko munhu a vitaneriwa ku tanani mi ta postpone case leyi a yi tiyi ku langutiweni nchumu moto mi ta yi postpone hi ku magistrate swimanimani a nga kona a va kha va va vula na hi mavito ni nga n'wi vula na yena hi vito kambe handle ka xiyimo xa ka xo vulavula sweswo kahle kahle milawu ya mafambiselo kwalaya tikhoto hi yihi milawu ya mafambiselo hi yihi onge ti vatirhela mfumo van'wani a va ha tiyimisela ku tirha na nchumu hi leswo roxa mana swi tivi ku tiko leri hi ta ri kota hi va ka hina tiko leri a hi buleni a hi buleni va ENCA va le ku vikeni ka timhaka ta ku vona nkulukumba loyi va nge Yusuf yini vito leri i veri yimani nkulukumba loyi wa timhaka ta crime watch luya i vulavule na munhu wa le ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ni tshemba buti Elijah siku rin'wana va ta vulavula hi yona munhu loyi a kha a vulavula hi timhaka ta ku hi nga mi nyika certificate xa ka grade 12 i va ENCA va lava vikaka sweswo xiyimo xo tika swinene mingisero wa mehe ku loko se ku mi xava grade 12 mi xava ku mi yandla yini hi yona kwihi hayi man a hi buleni advocate Tsira Mathekisa hi ta bula na vona loko va hi nyika xifaniso xa timhaka ta Crispin Phiri wa ndzawulo ya timhaka ta vululami le ka holobye Ronald Lamula i komba leswaku holobye na yena va ta va ri nhlengeletanini hi nkarhi lowa se swi nge koteki ku va hi bula na vona se yo mhaka hi lave mutivi wa timhaka ta nawu no tshemba ku holobye Lamula a vo ala ku vulavula na hina n'we mi va tivaka mi va vutisa ni tshemba ku a vo ala ku vulavula na hina hi mpela vo va nhlengeletanini namuntlha hi ndlela yaleyo na swi tiva ku ni yingisela na ku pfumela ku kumbexani va nga kota ku hi pfuna ku a va lo khomeka va ta kuma nkarhi va ta vulavula na yini hi la kota ku vulavula nyana katsongo hi swiphiqophiqo sweswi nga kona lomu tikhoto van'wani va ya va ku va lava mi swi vitana yini leswiya letter of authority ayi swa hlupha leswiyama va ta jikajika va gidela va kha va byela ku ha gezi ku ha network ku ha yini a hi buleni va ka hi 0860002543 tirhisana mathebula tprsabc.co.za munhu wena nongonoko wo hlawuleka ni ta mi byela to tala kwala ka nongonoko ku ta ndlisa ku yini nongonoko wa minduku kambe sweswi a hi u khomete timhaka 0860002543 hi le ka stage 6 xi tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va ka Eskom byi xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula laha hi nga kona 15 timinete hi pele awara ya 12 nongonoko wo humelerisiwa hi Ncindani Eric Mavasa
hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela yoyoleyo 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena lowu nga wu khoma wa timhaka ma mhaka ko ngopfungopfu loko kha hi langutaka leswi swi nge le ku humeleleni etikweni ra rikwavo ni vula ku stage 6 a ka ha ri nchumu wa Afrika-Dzonga se swi pfumeleriwile ku ya leswaku a tiko ra n'wina mintsandini mi swi tholele na holobye kambe namuntlha loko ni tshamela ni swi tivi mina kumbexana o ka ni nga landzeleli mahungu a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini ri ka stage 6 loko ni tshamise leswi la ni nga kona kumbexana o ka ni nga landzeleli mahungu kumbexana loko ku ri ku ni nga landzeleli mahungu hi pfuneni ku hi kota ku swi tiva hikokwalaho ka yini ri ka stage 6 mi swi tholele na holobye 0860002543 loyi a holaka a nga na muvulavuleri a nga na matsalana leswaku ya 0860002543 tirhisana mathebula dp at sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi bula na n'wina hi ndlela yoyoleyo 0860002543 wo sungula hi loyi nhleka Mjani boto wa mina hi pfukeni n'wina minjani hi pfukeni matama nhlekisa loko mi ku tiko ra n'wina n'we mi tshama kwi mina mi nga ni katsa mhaka leya ya stage 6 le a wu swi tiva ku hambi a hi stage 10 xexi va mara kahle kahle eko swi swa kona gezi ri vuya 1 hour ri nyamalala ri ta famba 4 hours mara botpet a mi nga la ku vulavula ngopfu rona tona teto man mi na mhaka la ntwe la mi vulavula mhaka yo MEC wa health va tata mi hlangane na nghozi I think last week yemane ve mi byela ku loko ku ri ku twala mi nga ri ku yingiseleni swi hundzini leswi a hi yimele MEC swona swi hlamuriwile tona se ve nge heti 40 nkarhi wun'wana kusuhi sweswi mara ni lava kumbexani n'wina ni twisa ku mi le kusuhi ngopfu na vona kumbe vona ma kota ku mi communicate na vona last week hi Thursday a ni ri a ndhawu va ri le Chikanosi i border gate ya kumbe moni ko endzelekani wa Mpumalanga na Limpopo ni te loko ni ri ku driveni n'wana a chika a bazeni a huma xikolweni a thumbiwa hi movha a va ka xiyimo xo chavisa swinene ivi kumbe fonela mina personally ni fonele a clinic va ri le Kirom clinic va nyike nomboro va ku ye le Kirom clinic matwa leswi mhani loya wa nese nga byela swona o byela ku a hi le ndzelekanini a hi le ka vona hi le Mpumalanga a ku na leswi vona va nga ta swi endla ni ti vutisa ku kasi health yi na n'wana un'wana hambi we le South Africa hi le South Africa loko a ni ta ku pfuniwa i fanekele a pfuniwa mara loko se hi fonela ambulance va kombisa xiyimo xa n'wana leswi xi nga yi swona va vulavula mhaka yo vona a va nge pfuni ni ze ni boheka ku teka n'wana ni n'wi hoxa ndzeni ka movha wa mina laha ni kha ni swi tiva ku loko swo endleka a timekela movheni wa mina swi vula ku mina ni rhwale hinkwawo ni ri tliliniki loko ni fika tliliniki hi mpela n'wana va lova na yena for xinkadyana ni ze ni kombela ku vona mhani loya no vulavula na mehe loko ni la ku n'wi vutisa ku i ri yini loko xiyimo xi loko a ku lova n'wana wa wena i byele ku n'wana wa wena i tlumbiwile a ri a province yin'wana a wu ta nga endlangi pulani na i tsandze hi yini so a ni lava ku loko teka ku ri va vutisa na ndzelekani na hiko hina hi tiva hi kota ku nyika vanhu ve le matiko ya le handle ti-medication hi kota ku pfuna munhu wun'wana na wun'wanyana mara loyi a nga n'wana wa la South Africa loyi a humaka xikolweni xa la South Africa just because va ku la a nga kona hi le Mpumalanga mara tliliniki yi ri kwala kusuhi na yena ambulance yi ri kona loko ni fika ni yi kumini ambulance swi ni vavise ngopfu bothead kambe xin'wana hi lexi un'wana nga hambi ku ri tatana xikwambani va vurile tolo va ri a mi yimeli ku mi ta ya ka munghana lonene mi ya kombela ku landzelerisa timhaka xo sungula lexi a mi fanele mi xi endlile laha a mi fanele mi n'wi tivile ku i mani munhu loyi vito ra yena loko mi tiva ku i mani munhu loyi vito ra yena ivi mi ri tlakula vito leriya ri ya fika ka district kumbe ka MEC ku fana na sweswi loko a mo ni byela ku vito ra yena i Johana Maluleke wele kwihi a swi olova hi ku a ku vhe ku landzeleriwa yena swi kha swi tiveka ku n'wina mi ndle case siku reriya ra kona
kambe loko mi miyela ivi miya swi vulavula ka munghana lonene na MEC loko va ta swi vulavula kumbe yelwa nga ta swi vulavula i ta swi vulavula hi ku angarhela kasi loko vanhu va na mavito va na ti-name tag la loko munhu a hlamula tlha hlamula ku mi vulavula na Ncindani ka munghana lonene FM hi nga mi pfuna hi yini se mi swi tiva ku mi vulavule na Ncindani no problem ni ve na vito ra receptionist mara receptionist vuya vulavula mhaka yo leswi ni hlamuserisaka swona xiyimo swa antswa a ni hindzisela ka ti-sister hi tona ti nga nyika ku go ahead yena a nga na matimba sister yena a nga vula straight a ku hayi kona swi nge endleki ambulance yi suka Limpopo yi ta ya a Mpumalanga la ku ngo va endleleni yi tsemakanye nyikekanyo hi ndlela nemetweli kambe lexi ni vulaka xona a hi xidyondzeni va ka hina hi nga gunguleli ka xiyanimoya kwala hi nga koho a hi yimeni hi yimela timhaka ta hina loko ku ri na mutirhelamfumo loyi a nga laveki ku hi pfuna a hi tiyisiseni ku wa hi pfuna hambi wa swi lava hambi a nga swi lavi loko a nga swi lava tshiki se loko mi kume ha yimela ku ya ka munghana lonene vo ti tendlela hi ku rhandza vo ti tendlela hi ku rhandza ku fana na sweswiya swa ku va mi siya va ku va ya lancini tivani ku mi siye hi va mani loko va ya lancini mi swi tiva ku i nurse swimanimani i sister swimanimani ntsena mi nga ze mi rindzela ku hi ta hi ya swi vula ka Afrika Wa Vulavula kwala mi nga koho Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka munghana lonene FM makombandlela hi sweswo mingiseri munghana lonene FM un'wana mingiseri loyi nhleka mpfukeni maji mpfukeni mi njhani papa mpfukeni swinene ta ku swi havahava Okay. kombela ku vulavula hi leyi ya tikhoto swi tikomba nga ku Julius Malema i muakatiko wo sungula ku challengea matirhelo ya tikhoto hi ndlela liya unless loko ku na vuxokoxoko byin'wana ni nga swi tivi ku tshama swi endliwa kun'wana swa karata laya hi vonelo ra mina maxi ku na swivangelo swi leadaka to that case a swi tsakisa swi kahle haya tikhoto xin'wana xi nga vuriwangiki before ni fikaka la i ku ko tala a wu swi tivi ku case ya wena yi ya nghena hi nkarhi muni a tikhoto ko tala maxi kumbe tikhoto ta local a ni tivi letikulukumba ti-high court na swin'wana a wu swi tivi na ku case ya wena yi ya nghena hi nkarhi muni ti-judge to aveliwa ti-case a hi nge for example va ku u na ti-case ta 6 to do a day se loko maphepha lama hi tsaleliwa ku mona ku fane ya khoto ma tsaliwa ku from 8 o'clock i nkama lowu tinyangwa ta khoto ti pfulaka mona ku tlhela ku tsariwa ku until nkarhi lowu tikhoto ti pfalaka hi wona so a wu swi tivi in other words u fanele u faka swilo swa wena a tlhelo u ya tshama khoto ku a wu swi tivi ku case ya wena yi ya nghena hi nkarhi muni xo sungula a ko va matirhelo hi ku vona ka mina kumbe a ko va nako a swi tshama swi challengiwa hi mwaxi nawu wa hina ku na swo tala nga ku ti-case to tala ti nge se tshama ku ti humelela therefore hi va hi nga swi tivi ma swi nga case leya magudumani loko a ya leyi ku nga ku vi na kun'wana laha swi nga fika swi tsarisiwa ku no ku fanele ku referiwa ka ti-case to tala ta khale a ku nge tshama ku va na case leyi a va ta refera case ya yena ku va kota ku tiva ku no xiboho xa khoto xi nga va yini na swin'wana na swin'wana se na kwalawani muhaxi kumbe swi pfunini Julius swi pfunini a swi ta tiveka yin'wana ya timhaka leti fanele ku ti tlhontlhiwa ku ri ku tikhoto ta hina ti tirha njhani tanihi vaakatiko what is my right loko ni fika ni tshama laha benchini leyo titimela kumbe liya yo gogonya from 8 o'clock until case ya mina yi ta nghena hi 3 o'clock swa bava maxi nga ku ko va na sweswo swo ka swi nga ri xin'wana lexi nga ku i problem maxi u nga ku ku hava awareness kumbe va xinawu a va fanele va hi nyika awareness through ti-platform to tala ti-radio maphepha na swin'wana na swin'wana ku na hina hi tiva ku no loko ni fika ni yima laha khoto laya a ni siza ni voniwa nandzu ti-rights ta mina hi tini hi swihi swin'wana fanele ku ni swi tiva from the time ni fika until loko se ni huma laya ti-right ta mina hinkwini so ko va na perception leya ku loko u ya laya swo concludiwa kumbe swo twisisiwa ku no ku na possibility ya ku u ta va muvoni wa nandzu na swin'wana na swin'wana se a no vula ku no ti-department tin'wana na tin'wana na ta xiphorisa a ti blame mara na vona maxi loko mo vona hi ndlela leyi ko tala vanhu va nga tivi ku maphorisa ma tirha njhani swi ya hi ku na ti-awareness na ku endliwa ti-awareness through ti-CPF na swin'wana na swin'wana ku un'wana na un'wana a swi tiva ku loko ni fanele ni pfula case sweswona maxi vanhu va swi tivi loko a fanele a pfula case ya yena yi fanele yi pfuliwa after how long a nga yimi a nga teki nkarhi until nkarhi wo leha fika ku swo fana sweswiya i ti-case ta njhani se mina ku twisisa ku hi yona problem leyi nga kona ka department ta mfumo to tala handle ka leyiwani ko va ku maxi hi swin'wana leswi nga endleka kahle ku na hina n'wana hi swi tiva ku no ti-rights ta hina kahle ti le kwini i mhaka yin'wana leyi vavaka leyi ya ku na vanhu va faneke va ya tirhela kambe loko va ya tirhela swi twala ungeti
vo hi twela vusiwana mina ndlela liya mi nga yi vula mashi mi propose nju mi khumbanyana ni ve ni tsakela ya ku loko no fika ka miako ya mfumo na demand ku pfuniwa mara u nge demand ku pfuniwa loko u nga tivi malunghelo ma wena mashi ti-rights ta wena loko u nga tivi loko u ngheni a ya inanini ti-right leti ni nga na tona loko ni ri ndlwini ya mina na ti tiva na leti loko se ni ri ndlwini ya mfumo laha ni fanele ku ni kuma vukorhokeri vo tala loko u ya lomu tindhawini letiya u twa va ku ve le titiyeni hayi tikhoto no vula ka miako yin'wana mashi ku angarhela ve le tiyeni so question i ku a va allocatani ku va relivana ka tina swo fana sweswiya mi swi tivaka loko n'wana hi tiyeni a ku sali un'wana a khomela ka tindhawu ta mfumo to tala tea time ku pfariwa xin'wana na xin'wana tifayili ta pfariwa hi fanele hi yima hi vuna kwalaya until loko se tea time yi hela leyi na yo yi nga ri ku controliweni tea time ya kona ku yi how long swavape mashi nemetwe ni khensa swinene I can't 0860002543 un'wana mingiseri lo nhleka Ahee minjhani? hi pfukile n'wina minjhani Hayi pfukile. I can't Ni nga ta vulavula hi ya load shedding futhi. Ni nga ta tsundzuxa na vayingiseri kumbe na n'wina dept mi nga mi rivele sweswi hi mhaka ya khufile. Ma tsundzuka hi vo 2008 lowu yi ta sungula ku endliwa va ku yi ta teka almost 6 years na budget ya kona ku ri 81 billion. Sweswiwani hi vulavula budget yi teke 15 years. Budget yi tlule kun'wana kwalaho vo 200,000 wa mabiliyoni. Mara a yi le ku produce nga nchumu hileswaku tiyuniti leti nga layani ku va tiyuniti ta hi 4 leti nga tshama ti tirha ende sweswiwani a ti le ku tirheni sweswi hi vulavulaka leswaku khufile liya hi nga tshama hi tsaka hi yona ku hi ta hetisela gezi a yi le ku tirheni sweswi ta se na problem leyi na ta ku vayingiseri va swi tiva mara lexi nga kona problem yikulukumba ngopfu hi nga feyisana na yona i ku a ku tirha ti-contract van'wana wa ti-contract sweswi vafambile va hete ntirho vafambile mara kona dept ni mingiseri hi la xiphiqo xa hina xi nga koho kwalaha ka ku hi xin'wana na xin'wana ni ti-contract a ku na munhu loyi a tirhaka kona ku la nge heriki that's why van'wana loko hi karhi hi vulavula timhaka ta ku a hi khansela swilo swa tithendara leswi swa hi moxela vanhu a va swi lavi va tlhela va vulavula ku mani u lava ta dya mali ya ri yexe loko vanhu a ku tirha vanhu lava nga thola ku va tirha kwalaha khufile kusukela loko xi makiwa na ku xi maintaina a swi ta va swi karhi swi olova ku tiyuniti leta ta 4 a ti ta va ti ri ku tirheni ti nga tsandzekanga kumbe ti nga collapsanga eka nkarhi wa sweswi ti tsandzeki leswi i 6 loko ti helerile ku yo tirha 4 hi pfuka ku sunguriwile tikontraktara ti va kumi mali ya vona va fambile hi yo sala na power station leyi yi nga hi nyiki hi ku gezi hina vanhu va akatiko hi ku a hi na mhaka ngopfu na swilo kwalaho mi nga vula loko mi lava timhaka ta ku ri vanhu vo tala hi yima swilo leswi nga heta ta hi rhupota kwa moyeni hikwalaho hi tshamaka kona swa hi tsandza ku landzelerisa swilo akatiko a hi yimeni hi hexe hi vona hi decide vumundzuku bya tiko ra hina na vana va hina hayi ku hi siya tiko leri nga moxeka ri nga fahlekela ri nga ha tivekiki na ku ri ya tilori munhu inkomu mashi nemitweni machek nemitweni 0860002543 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM namuntlha ku ri ra vungani ya namuntlha i ra vunharhu i ra vumune namuntlha hi ri na ku pfumela ku ri kwala mi nga ko na n'wehe ra vumune ri mi fambela kahle ra vumune siku ra 14 ra n'hweti leya ya Ndzati lembe ra 2023 hi amukela bongi kuma n'wana timaleke a hi nyika mahungu ku ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ya bongi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula hi la ku bula na advocate dokodela Tsietso Ramatsekisa hi twa ku kahle tikhoto ti tirhisa ku yini loko ku za ku endleka leswi swi nga endleka tolo murhangeri wa economic freedom fighters tatana Julius Malema loko va ze va ku se swi ringani mi khola ngopfu n'wina hi rini hi yimela sweswi mi ri ku gezi mi vo mhaka ko hi yo mhaka hi vulaka ku kun'wana kuwa loko wena wo ndla sweswo la hi nga ko na ku byela swin'wana hi nga zama swin'wana hi nga zama twana lo Afrika Wa Vulavula stage 6 hundzile nga va hi ri ka stage 9 loko ni kha ni calculate tiawara letiya leswi gezi ri fambisaka xiswona xivangelo xi vangiwe hi ku munhu u khuguriwa xikun'wana ematshan'wini ya ku a bandicha xikun'wana i ya a bandicha tsolo ivi ngati yi sala yi kha yi huma le xikun'waneni hi leswi swi nga endliwa ku ve ku ya thoriwa ministara ya electricity ematshan'wini ya ku dilaniwa na ti-department letiya timbirhi leti a ti kha ti endlela gezi before ku va na ministara lowani a tholiwa so a hi nge fiki helo tanihi tiko loko swi te taniyani
so ka ha ta sogola mi xona stage 16 hi nga fika vurhangeri ku hava hi hava vurhangeri tikweni ra hina inkomu etwelela khaldoni ka n'watatana loko etwela kha vulavula hi ndlela leyi n'we mi n'wi yingiserile a ku vurhangeri hi hava n'we mi ri i ri munhu vavisa ka xikun'wana ivi mi ya n'wi ya bandicha a hi kuti mingisi ra mina 0860002543 na yimele ku lata twa ku advocate Ramathekisa va ri yini kambe loko va nga si fika a hi pfeni ni twa n'we ku mi ri yini hi timhaka teti hi bulaka hi tona hi ndlela yaleyo twana loyi i nhlikani lowunene Butpet ka ha ta tika Afrika-Dzonga hi mayelana na loadshedding loko hi languta va tirhisa leswi swi vitaku PR preparation vo hi prepare ku ka ha ta tika eka stage 6 fa ku ngheniwa ka stage 7 tiko hi nga ri ku swi tiveni ku le ka stage 7 then very soon hi ta nghena ka stage 8 and 9 and 10 ku ta tika Butpet hi vorini ku skupa va n'wi yisa kwini xa masungula i tiva civil engineering munhu loyo xa vumbirhi Pravin Gordhan i le ku failing very dismally nakona ha swi tivi ku Eskom i le ku xavisiweni hi katsongo ku Ramaphosa maxaka na yena vanghani va ye va nghena Afrika-Dzonga se ri borini a gini mdluli kwala na makhana Butpet ndawu ya ka n'wina na un'wana layini la ndawu ya ka n'wina ni hayi mantwa lawa hi ku lava va khome hi airtime enhlekani hayi khalang papa njani hi pfukini ku na minjhani hayi ku yena a khensa loko mi la ku nghena ka le gezi le loko ni languta kahle loko ta thoriwa misirhelo wa gezi loyi a va la ku tumbeta vo Gordhan ku ri vo Gordhan va nga hlaseriwi hayi mhaka ku ri a ta ku pfuneni ku hi solva maxangu lama gezi ma nga kona kasi loko ku ve va nga hlaseriwi hikokwalaho ka yini matimba lama va nga na wona va ma kuma kwihi kalango loko va swin'we le ehenhla leni swi va ku la henhla kwale va ma kuma kwale henhla le a ni vuli ku loko a ni tivi va kona tatana holobye Pravin Gordhan ka NEC va nga fambeku ke ku endleka yini hi ku a ni tshembi ku va ha ri kona ka NEC ya ANC holobye Pravin Gordhan lero a va ha ri na matimba laha ka ANC se matimba ku nga va ku ri yini vo Mantashe vona vo tshama ku lunga no vo Mantashe va na matimba ni ri va na matimba ni chairperson va ha ri na matimba khalanga loko ra va kota ku vona maxangu lama vanhu va ma vona ku lomu kaya kumbe xani va swi vona ku ri ku tlela a xi nyamini swi njhani a va ta yima a va ta chuxa minkhamanyana leya maburuku lamaya va kota ku twisisa ku ri hi fane hi tirha hi tirhela vaakatiko so loko ri a va kota ku vona ku ri xinyami xi njhani ku ri vanhu va xaniseka njhani ku ri vanhu va hela njhani hi mhaka ku tirhisa swilo leswi va kola vantshwa a va nge a yi helo ya hi sweswo khalanga nemetwi indaki kombo twa mina 0860002543 hi mamukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani mi ni mukela n'we he Butpet mi kala ku gezi ro ringana vive ka njhani he DP ni la ku famba so ni la ku cheka ku loko ku vekeni ni na nsati na vana andyangwini hi lowu hi na mapoto lama hi swekaku hi wola ndyangu lowu ra xixevo na ra vuswa loko ni teka un'wana nsati a ta kwalaha ka ndyangu luwa a sungula ku andzaka nkarhi na hi a tswala van'wana vana va ku ngetela lavaya va nsati wo sungula swi nge vuli ku hi nga hamba hi cinca mabodo lama ya ta va ya ri matsongo hi ku hi nge he ringani swakudya hi ku se nhlayo yi ngetelelanini se leswi DP mi swi tivaku ku la tiko ra hina hi pfuka mpundzu wun'wana na wun'wana hi karhi hi mukela maAfrika lama va taku va karhi va yehla va ta kwala va landzelelaku kokwani Jan van Riebeeck se mi vula ku ti ta hi kota ti-power station leti hi nga na toho ti nge hi koti Butpet munhu un'wana na un'wana sweswi loko a kuma ximalani i aka tikotasi letiya ti lava gezi se mi vula ku va ya ri kuma kwini vo a tlanga xavi gezi ra ko a bridge a kunene xavi phela sweswo Butpet nkingame i ku loko vekeni hi rila hi gezi so
hi switamerini swilipi swa le gezi leri hi xavaku na kumbe ho rilela ku a va hi nyiki gezi mahala se a yi si va koho declaration ya ku va ku gezi hi leri i mahala ka vaakatiko gezi ro xaviwa se vanhu va ri gezi a va ri hi xavini a riti hele butipeti rule yo ya ku olova ka accounting you debit one account you credit one account se hi nge really gezi leri hi kala ku hi nga xavange butipeti until ho tshama hansi na mfumo na treasury va ku no gezi hi mahala ka n'we va tipasta green na swipasa leswiya swa ti-smart card then it's fine mara sweswi gezi ro xaviwa ene vanhu a ve le ku xaveni mara ve le ku rileni vo rila voho se va ta miyeti ma howo so right butpet gezi a ri fambi hi ku a hi xavi you debit one account, you credit the other in our economics. Yo! Yeah, they could do the like Afrika Wa Vulavula. Where are we in 0860002543. Twana nkulukumbalo. Butpet minjani? Hayi, na hi hlayisekile. Ni kombela ku pfuna nkulukumba loyi loko munhu a fika a khoto a nga tivi nkarhi lowu u nghenaka hi wona or whatsoever. Loko u fika khoto a ku na munhu nga ta fika n'wi vulavula na yena. Lexi nga kona wa hindza ku na a notice board yikulu va nga yi faka vanhu lava va fake maphepha ku ya hi ti-case ta vanhu ku loyi ya nghena ka code D or code A or code E na mavito ya vanhu vo valavo. Un'wana na un'wana loko a hindza i fanele i ya ka ndhawu yo yona ni vulavula ku yona khoto na xoxo ta fanetela hinkwato ku na maphepha va nga ma veka ku ya hi leswi tikhoto leti nghenisaka swona na minkarhi ya tona na xin'wana na xin'wana lexi endlaka khoto xi kona laha u nghena ofisini u vutisa va ta ku byela ku u nghena hi 11 and impela 11 u ta nghena hi leswi tikhoto ti tirhisaka swona no na mitu botped inhlikani botped botped na hi kombela xiphorisa xi hi pfuna hala dipslot ma swi tiva mara mata dipslot leyi ku tweka ku vava mata swibamu leswi nga dipslot i nge tivi na ku vanhu va swi apply kwini hi nkarhi muni ku loko munhu a twa voko ri hlohlonya o teka xibamu a huma sweswiwani hambiloko ri ku hi tlele tindlwini hi khiye tibatla a swa ha pfuni nchumu hi ku hambi zingi hina hi tshama ngome mikhukhwini vo ri kwamula zingi va nghena mikhukhwini va fika va ya rhela muti hinkwawo va lowu nga ta n'wi kuma kwalaha ndlwini a va languti u lonkulu i lowutsongo iya xiphorisa xi hi pfuni dipstimata hi twa ku vava ku vula ntiyiso ho nkhensa loko ri xa i ri vona kambe vanhu va kona nghena ndlwini botped hi twa ku vava ku vula ntiyiso i vanhu va fa dipslut yo kambe xivutiso hi ku vanhu lava faku va miyayarhelaku va huma kwihi hikokwalaho ka yini va kha va miyayarhela a dipslut ntsena hikokwalaho ka yini va nga ri kona va nga ri ku yayarheriweni ka matiyani lava va miyayarhelaka ka a dipslut va huma kwihi ma va tiva mi tshama na vona a hi mutwanini 0860002543 lava wani vete va kombela ku va nga tiviwi enhlekani ahe butpet mpfukeni mpfukeni minjhani mpfukeni na mo ti vulavulela ho hlongonisana na swilo swa ku duma leswiya va duma se u za u duma ku tlula mpimo se va ku hindzeleta lava kotaka ku hindzeleta butpet timhaka ta kulukumba malema le khoto leyi ya a swi na a khoto ku tirha ku na xilo lexi va nge control hi lava vekelaku mavito ku ri the case may be 27 naswo va fika va tivekerisa sweswi ya laha ti ri 27 ku meta ya wena yi ta nghena ka number 17 kumbe ka number 27 a swi tivi hi munhu so u nge u ya blame magistrate because magistrate u vitaniwa hi prosecutor loko case yi fa yi sungula ku se ni ready mchuchisi se ni ready tanani ta endla case ya swimanimani so sweswi hi ti pfalela khoneni hi ku ri he michuchi magistrate u endli yini a magistrate mchuchisi a vitanaku ti-case kambe xin'wana nga kombisaka xoho butpet i ku tikhoto ta hina ti taleliwi ngopfu hi ntirho tolo a ni ri a district court a Soweto a ku ri na more than 27 matters on the roll ka ti-criminal matters and ku na magistrate wun'we na mchuchisi wun'we
and sweswi hi tlha hi ta hi ta bazela hi ku loko va hi gangisa ku hi va vhotela veteri hi ta kuma gezi ivi mpela hi ta hi ta ri kuma ngopfungopfu hina vo huma tivillage na hi nga ri tivi gezi a hi tiva makhandlela na swihoma mbala mara le wa ku heta ku vulavula miyingiseri rin'wanyana le va ri teka kona le a va yangi va tatisa that's why sweswi swi ri ku heleni because na hina a hi ri hava se hi na rona leswi hi nga swi tsakela hi nkarhi wa kona se va tsandzeki ku vonela amahlweni then sweswi a tikhoto ku na problem mina sweswi namuntlha a ni ri khoto gezi ri fambi 10 ri ya vuya hi 2 and xin'wana na xin'wana lexi endlaka khoto xi fa xi rekhodiwa se mi ta blame magistrate kambe ko fana na case ya tolo xikalavito veri hi ku ya hi tatani Malima a ku ri na 2 hours ya gezi laha kambe magistrate a nga vonakangi ya mara magistrate a nga vitani timetra and magistrate munhu u fana na n'wina loko ma mi ri na commitment yo karhi khoti yi ta ya njhani mahlweni mi nga ri kona because swi fana na loko mi ku movha wo famba wu ri hava matayele prosecutor a nge tirha ri yexe na magistrate a nge tirha ri yexe so loko magistrate a ri committed somewhere a swi bohi ku endla huwa because a no dyoha vadyohi va ri voxe and na khoto leyi a yi endleliwangi vona yi endleliwi vanhu hinkwavo so wa koche mavona ntsena vutsani vanhu hinkwavo lava ya court every day wa huma court 2 kumbe 3 hi mhaka kwa ku court a yi na capacity a va swi koti ku endla swilo leswiwani at once va fa va endla swilo hi ku ya leswi va ka swi planisa swona ku hi ta ranga case ya mani ku ta case ya mani so leswi va kova ku na vona nkarhi wolowo va kha a va ha ri ka vandla lerin'wanyana va kha famba va hi gangisa ku va ta swi kota swa gezi a va ri koho a va ri gangiseni na vona se swi va tsandzi swin'we se va nga fambi va rile va karhata vanhu ku vo sweswi va na vandla ra vona se n'wina kota a yi tirhi laha butet a ku tirhi vitu laha ku ri sweswi ku na pete sweswi ku na mani no a khoto a hi respect ku tirha vanhu lava nga na nandzu ya ende loko va fika khoto va endla role va fiki va ku leyi ya malema hi ku u dumi ngopfu a swi tirhi leswi a khoto ku tirha court role mu n'wi vutisa na yena u fambi tikhoto to tala wa yi tiva court role kambe ani ni vula ku tirha court role yes kambe loko a ko va ku ri ku case ya vo tatani Malima a yi nghenangi kambe a ku ka ku nghena tin'wani hi nkarhi lowu a ka ha ri na gezi masivo se nkama lowu a ka ha ri na gezi a ku nga ri ku ndleke nchumu masivo hi ku magistrate a veke nkarhi kambe a nga fikangi mara mina loko va ku magistrate u veki karhi ni swi le ku ni hlamariseni a ni swi teku a ndzi tshama ni swi twa na 14 years eka ni tirha leswi a ndzi tshama ni swi twa ku magistrate wa veka karhi a veki karhi wo endla wa vona hi special person wa ku magistrate a nga veki karhi magistrate loko muchuchisi a ri ready hi timetre u vitana timetre a ku Patrick va hlaya na xivongo ni tsutsuma miya leyi ni huma sweswi nga ta va mi byeswo hi mavito leswi hi ku landzelelana mara sweswi hi le ku langutiseni ka sayiti rin'we very i cini leswi nga endlaku magistrate a va nga ri khonti hi nkarhi na a hi xi tirhi because vo magistrate vanhu va na ti-agent calls ku na swo tala swi va endlekelaka se leswiya swo blasta leswaku ni mi byela sweswi lava nga ku ni yisile va ri tikhoto va swi tiva ku leswi ni swi vulavula ku tiyisa tikhoto ta hina ti-overpopulated mi nga ni byela loko mi ri muchuchisi mi ri na more than 27 meters a day mi ya ti endlela njhani hi siku rini mi famba mpfuka na hi swa mi tikuma na timeter tin'wanyana se ku na problem ya capacity leyi nga ku leni yona ka escom ni le ka department of justice yi kona hamo va vitana boto Ronald va ta mi hlamula ku yi na problem ya capacity ene capacity leyi mani endleka magistrate wun'we a endla tikhoto timbirhi hi siku rin'we va ku lava u ya tirha timeter ta le court 1 va tlhela ku lava ya tirha timeter ta le court 2 u ta endla yini magistrate hi ku halawani ku na pet a fa tipanda hi kambirhi a yi halawani a hi swona mina a khoto ni tirha kona a ni ri ni twi ku ni vulavula hi swilo leswi ni swi vonaku Monday to Friday i ntirho wa n'wina swi nga endleka magistrate wa le court A va nga ri kona muchuchisi ku va tirha va ta kombela magistrate wa le court B hi kombela mi ta hi postpone na timeter hala a va swi tivi ku va ta va tsutsuma va ta endla meter ya bootpad hi ku va fa va tsutsumela ntirhweni loko bootpad va lava ku tirha va nga disturb va nga dyohi hikuva loko munhu a dyohini u ta konanisiwa ku na nandzu ku mangana nandzu a fa va ri tirhweni a va byeli ku ya tirhweni se a va tshikile swi huma ndleleni va endla leswi swi nga ndleleni va nge pfuki na siku na rin'we va yi khota kambe a ni ku ya khoto kama n'wana i va yi lo hehliwa hi swona sweswo va hehliwile mara loko va hehliwile a va hi va landzela leswi endliwaku mi nge byeli bootpad loko mi ya teka license n'we kumbe ku renewa license kumbe mi ya tekela vana pasi va rhanga hi n'wini ka foliwa ka ti-department leti hinkwato tena ne court yi le hansi ka department of justice loko ya ku teka ka license a mi foli n'wini va ku hayi ku lava va tirhaka munghana loyi a va kahluli na fona va hi ndlela na fona
ni ngo vilela loko yi nga fambi eka na siku mu ku ni ya ka home affairs hi ku ma swi tiva ku yini ka foriwa so wa yena tisa loko a fiki khoto tolo a ku fanele loko ku half past 8 magistrate va ku swilo hinkwaswo thya va pfuna yena a hi swona ni mi twi a va endli swa tipolitics sayitini swa khoto swi le sayitini ni mi twi inkomu 0860002543 nakona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ya tlhelo leri a ni nga ri ku ri hlengeteni hi ku a ni vhele swa le khoto a ni swi tivi kambe ke ni tshemba ku mi ta mi ri twile tlhelo rin'wana mi ri yin'we 0860002543 un'wana vayingiseri loyi inhlekani khalanga mi ri njhani ku pfuka hi pfukile n'wina mi njhani papa hi pfukile khalanga ni kombela ku kambela nyana ka leya gezi leya gezi khalanga xilo xi vange load shedding ku ya mina swi va ri ha siyerisana and then ku ri na siyerisana and then va ka Eskom va swi tiva ku ta ku problem yi le kwihi leyi vo ka va nga laveki ku yi lunghisa hi matitwelo ma mina because laha ku humelelaku mikhukhu khalanga munhu vetani yi veka so laha ku humelelaku mikhukhu va swi kota ku ya yiva gezi a tipholweni a freeway and then why va tsandzeka ku vitana a ku ri na leswi va ku hi fanele hi tshama tindzeni hi layinini ku humesiwa masocha ma humesiwa maphorisa va chava khalanga ku ya tsemetela tambu leti ku ta gezi ri ta tirha kahle why va nga landzi masocha and then na loko ri ni ya hi sweswo khalanga gezi va swi tiva ku hi kwihi ri nga hakeriwaku why va nga timeli lavo ka va nga hakeleku va tshika lava xavaku hi ta kota kuma ku problem hi lava nga xavaku kumbe hi lava va ri yivaku a hi ta yi kuma problem ya gezi vo ka va nga swi lavi ku na lexi va nga xi pulana and lexi va nga xi pulana hi matitwelo ma mina i nga ri la ku ta ku va lava ku muti un'wana na un'wana wu va na sola swilo leswi swi durhaku hi ta ka hi nga swi kumeki kambe loko ku ri ku va lava ku muti un'wana na un'wana wu va na sola se swi vula ku va lava ku dlaya Eskom swi vula ku va lava ku yi dlaya ende swi ndla hi vona va lava nga le henhla kwaleni a ni va swi tiva eka tisola va ta dya khalanga mara phela henhla va yisiwe hi n'wina se swi vula ku na n'we mi nga va yisa hi n'we mi lavaka swona hi ni right kwalani mana hi fanele hi tisola na hina and then ku tisola ka yena hi fanele hi nga a hi cinceni mfumo loko tisola ni mi twi ri vuye ri n'wi tsema riqingho rero kambe ni tshemba mi ta mi n'wi twile ku a ya kwihi 08600025 kambe loko mi cinca mfumo swi pfuna yini ka munhu hi loyi munhu va ENCA ve le ku vikeni ku i le ku xaviseni certificate ka ndhawu leya dyondzo ya masungulo se loko ku ve i koho munhu a xavisaka certificate a nga voteriwangi phela munhu loyi i tirha kwalaho inhlekani mi njhani xikalaveto hi kona mindyangu phela hi pfukini ni mhaka leya tikhopi ya hisa mani ya hi mutwenini n'wina mi ri kahle kulukumba lo a nge tirhi ku tirha khoto ya ha n'wi twa mara kun'wanyana wa hi mislita hi ku loko ku ri loko u ya khoto wa fika khoto wena a wu swi tivi wa tingisiwa hi mani yes i first appearance we are beyond that yo fana na liya ya juju i khale yi ri kona ka rona already va ku na magistrate la dingawu na khopi yaleyo hi ku twisa ka mina a nge za ti fananisa na tikhoto leta ti-first appearance ya ku ri a wu swi tivi ya juchiso ya okay na mi twa se na yi twisisa ne se swi vhe swi tiveka ku leyiwani se case yi khomiwe hi judge swin'wana mani hi magistrate swin'wana mani exactly so kulukumba luya wa hi kombisa ku loko u tirha khoto wa hi endlela or u teka masayiti ma ti-politics a va na pfumela ku leswi nga endleka tolo kulukumba luya mani ku na thriller u rila reason ku ri u vule straight it's not the first time and ama heteleli hi votek hi nga chavi swi vula magistrate kombeli ku rivaleliwa matolo wa ya kombe ku rivaleliwa ku rhangana na ntiyiso a hi tshikeni yaleyo ya tipolitiki ndeni tala ka gezi leya gezi ya tika because loko nhloko yo ka yi nga ri kahle ncila wu nge koti ku mova se swa nhloko na ncila swi ya kwihi mi ta swi twisisa ku swi ta ha kwini kwala kahle na ka timhaka ta gezi to teta hi ku ya hi ntiyiso loko hi ta landzelela ntiyiso kahle vanhu vo tala va nga na ka ti-ministers ka government positions va na tikhampani ta vona a handle leti tirhaku ka Eskom ma ni twisisa ne
tikhampani letiya ti fanele ti kuma titenda ku ti kota ku tirha va kota ku kuma mali so loko Eskom yo lunghisiwa swi vula ku a va ha kumi mali na swi lava ku mi kaneta kambe a ni swi koti ku mi kaneta hi mhaka ya ku CEO wa Transnet i tshahiwe a kha a vula sweswo mi swi vulaka ku yena i chava ku lunghisa swiporo hi mhaka ku loko u lunghisa swiporo swi tirha kahle ku ta lahleka mintirho yo tala a tilorini se kwalano swo vula kahle ku a nge le ku ndleni ntirho wa yena se na sweswo mi swi vulaka ku ni nga pfumela ku un'wana a nga tshika ku a swi fambisi leswi ku hi ta kota ku kuma leswiya i ntiyiso lowukulu phela loko hi vulavula hi Ornet i link up ya ku malahla ma fambisiwa hi mapfisanyana na mate so loko swi fika kwalano loko wo kota ku pfumela ku ri state capacity a xitirhisiwa u nga vuli na nga nghena vulavula ku ri loko swo endleka a tikweni ra hina hi dlaya leswa tenda why ku va na vanhu va thoriwa directly va nga ta dilana na ku tirha na sweswo va tirhela government state capacity so but hi ku ri vakulukumba va ka hina va lava ku dya a swi koteki swi sweswo i rini ka ku ri ku ri a ku dlayiwa titenda so swi ta hlupha bothede ku ri loko ha tirhisa vhoti ya hina hi ku tirhisiwa hi xikipa hi nga na ta languta leswi nga ta pfuna swi ta hlupha because ku na maheveheve ya ku un'wanyani lowa lidaku yona ya SU leyi n'wanyani ya a nga ta vula mavito ya vanhu hi ku hita tikhoto nsati wa yena u tirha kwalaya so ma swi vona ku ri a ku na lexi nga ta famba nemetweni kheseni botwa 0860002543 hi pfuneni vaka ve ri nhloko loko yo ka yi nga tirhi kahle ncila ku na lexi u nga ta xi endla mawani empfukeni botwa mina empfukeni minjhani na empfukeni loko mo twanyana ku duma la tlhelo gezi no ti endlela la ni nga koho ri fambile mina a ni le ku rileni a ni le ku vileleni hi gezi ni mi byeleni hi 2017 loko ngesirili gezi ri ta famba mintirho yi ta hela valungu va ta mi trap hinkwaswo leswi ni nga swi vula swi le ku humeleleni se ma ti endla nga riliwi a swi boli xevo na swidombo tifrijini loko ni mi byela a mi mara a ni ngo van'wani va ri indlela i ku swi sukele kwihi a swi love swi fika hi 2017 swi ta cinca hi ku swi te load shedding leyi vulavulaka yona yi sungule hi 2008 i ntiyiso godi mo ni mi byela ku loko yi sungula i nkarhi lowu president Mbeki a va ya ku humeni ivi loko ku nghena president Zuma va kuma ku ri na load shedding yi tikanyana kambe va ya kuma ka 5% ku 95% i valungu va lava va president Cyril va supplyaka ka Eskom kambe ku na 5% leyi va ngo ya vatima ka that 5% va fiki va kuma mapfula yan'wana ya ka Gupta ni marhandza ngopfu va ku hi kombela mi tisa swikili swa n'wina ku ka this 5% hi kota ku hi endla malahla matala va endli khampani yin'wana va ngo yi targeta but a yi tholi 7,000 wa vatima hala Mpumalanga va va na timovha va va na tiyindlu va tirha kahle mara ti-stooges ta white monopoly Catholic ti-mobilize va lava nge le ku rileni namuntlha laha va va hlongolo va ka Gupta va hlongolo va fambeni khampani liya yi pfarini leyi a yi hi xavisela malahla so cheap ku layithiwa ku va ku ri na gezi vanhu va 7,000 va heleliwe hi mintirho va tekeriwe na timovha na tiyindlu va tekeriwini a mi le ku vulavuleni hi swona ku pfaliwe na switichi swin'wana swa ku endla malahla va ku vanghana va president Ramaphosa leri a ku hungutiwe ku tirhisa malahla hi 20% ku xibakabaka xi ta va kahle mara loko ni kha ni ma hunguta kwale matiseni hala ka hina ku na titiraka to tala ti ya kule vo Durban ti fambisa malahla ya kusuka kwala ti yisa le ka valungu lava vo ngo hina hi hunguta malahla ku ma tirhisa mara vona va ma yisa le ka vona ku hala ka hina hi na problem ya oxygen hi yo problem leyi nga kona
nemetwi nemetwi mi ri a hi riliwi ma ti endla mani ni rile a boli na ticonda tiboli ni mi byeli mi nga ti ni rhuketele ngopfu hi 2017 Chimatata number 18 ya dokodela Thomas Chauke risimu ra kona ri thyiwe matendla tin'wana ta tinsimu leti ncindana ti rhandza ngopfu loko ti bawa n'wi vona loko a khapetseka vera mi riliwi ku sale timinete tingani o tisecond ti nga ri tingani ku hi ya ka mahungu ya misava awara ya n'we kusuka kwalano hi lava ku twa ku hi ni ndhava mathicara ya kha tsandzeka ku thelela timovha aka masipala wa Greater Tzaneen hi ku vatirhi van'we va hasa va famba muyingiseri luya loko a swi vula tlhaku laha ku pota va ka Greater Tzaneen Municipality va hata va na mhaka leya ku vo va pfala hina hi nga se fika se mina hawu kanjhani se la ku bula na tatana Neville Ndlala loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya n'we lawa hetiseriwa ku wona hi Vongi N'wan'wanati Maluleke ya Vongi Isazwa mingisera umnganalo FM ikhume ntsena ku bila awara ya 13 ne namatla sweswi hi lava ku bula na tatana Neville Ndlala va suka ka masipala wa Greater Tzaneen hi bula na vona hi languteka timhaka ta xiphiqo lexi muyingiseri a nga xi tisa loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya swa ku thelela timovha ka masipala loya se hi ta bula na vona ku nga ri khale kambe ke ku na mhaka laha muyingiseri wa mehe muyingiseri un'wana i lava hi vulavula hi yoho se swi nga leswi hi rhamba vayingiseri lava vayingiseri va mune lava va nga kota ku fika a studio vambirhi va nga kota ku fika studio 13 a Polokwane vambirhi va nga kota ku fika studio 1 a Giyani Munduku hi ta va ka endla nongonoko wa Afrika wa vulavula hi waxa thwi kusuka a Giyani Ben Store a Masingita Mall se swo vula ku yini swo vula ku n'we namuntlha sweswi loko mi ri na ku tsakela ni kombela mi rhumela mavito ya n'we eka 065 733 3911 hi WhatsApp sweswi hi ta lava vayingiseri va mune ntsena mhaka ya kona leyi lava ku vulavula hi yona i ku hina tanihi rixaka hi lava ku ti languta ku na swivilelo swa ku tanihi rixaka nala wa rixaka leri hi hina vinyi loko un'wana wa hina u ringeta ku ndla swin'wana loko o fana a soriwa i ta sungula ku soriwa hi hina a hi seketelani a ku na laha hi ya ku kona hi tshama hi kha hi gungula loko a hlamusela a nyika xikombiso hi patu ra kusuka a Lutrigat ri ya fika a Phunda Maria ma ri vona patu leri famba ku ri ta hi le va Chakhuma leriya ri hindza hi le Thohoyandou hi leriya ri ze ri ya humelela le ka xikonelo a ku loko mo languta patu leriya lomu kha mi famba hi rona i mabindzu mavhengele i yini ku hluvukile a ku swin'wana swa swona swi vangana hi ku na tihosi ta vona ta va nyika ndhawu ya ku va kota ku va endla mabindzu va hluvukisa tindhawu a ku languta hala ka n'wina ku hava sweswo ivi mpela langutani swi vona ku hava loko mo languta kusuka ka Malamulele i ya fika Giyani i khwati i languta kusuka Giyani i ta ze ya fika kwele kambe i te hi le kwihi xikwambani le ka madzividzivi i khwati a ku hluvuki nchumu i languta kusuka kwala n'we mi nga koho n'we mi vulavula ku ririmi leri swin'wana i ku tihosi ta n'we ti ta ala kumbe ni ka misava hi swivangelo sweswi ti nga ta ala hi swona kambe sweswo swa tihosi hi ta vulavula hi swo siku rin'wana kambe minduku hi la ku vulavula ntsena hi kongomise ka timhaka ta rixaka ra hina rixaka ra hina valala na loko ku thoriwa ma swi tiva ku na tinxaka tin'wana mi tlhe mi swi vula mi ku tinxaka tin'wana heyi ti tholana hi xitona n'wina mindli hayi swa ti tholela heyi swa ti tholela milungu hayi muchangana wa ka hina mutsonga wa ka hina yini se hi lava ku vulavula hi sweswo minduku se ni lava va lavaku ku vulavula hi swona ka n'hweti leyi ya ndzhaka leyi ya mfuwo na ndhavuko ya ku seketela xihina lava tsakelaka hi lava vanhu va mune ntsena va mune
vanhu va mune ntsena lava nga kota ku ta studio 13 na lava nga kota ku ta studio 1 a Giyani hi lava vambirhi laha hi lava vambirhi se swi nga leswi kusuka kwalano n'wina van'wana mi ta nghena hi tinqingho kambe tiyisisa leswaku u fanele u va u ri na tlhelo ku nga va ku ri tlhelo ro a hi swona kumbe hi swona ku hina tanihi rixaka nala wa hina hi hina ni pfarile ni ni pfarile nomboro i 065 744 3911 hamo rhumela SMS loko ku ri kumbe ha WhatsApp kambe a ndzi ta tsakela WhatsApp sweswiwani kumbe Telegram rhumelani sweswi loko yi ku half ku bila awara yan'we a ha teki mi ta nghena moyeni mi ndzi kunene kambe lava nga ta va tshame studio hi lava va mune hi nga ta va kuma hi ku hi ta tlhela mi vutisa loko hi kume tinomboro teto hi ta mi fonela hi mi vutisa hi twa ku mi ta swi kota ku njhekanjhekisana ke mi ta swi kota ku tana mahungu ke hi lava lava nga ta ku hi swona hi swona hi lava lava nga ta tana mahungu va tana swintshwa leswi kumbexana no swi twa hi nga se swi twaka lava nga ta ndla vulavisisi kusuka sweswi ku mindzuku loko se hi ya fika va kota ku vona ku xiphiqo xa hina xi sungule laha loko no humesa movha sweswi va ku khalanga yi ake movha munhu wo sungula ku njhe mavhilwa lamaya ma ta jika kahle i wa ka hina alright sweswiwani ni teri hi lava ku bula na lavawani hi bula na vona hi languta ku kahle bona va ri yini loko swi ta ka timhaka letiya ti nga vuriwa hi vayingiseri lava laha Tzaneen nkowankowa Giyani le Khafana hina na wena eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Eswa mixer Munghana Lonene FM kumentlano timinete ntsena kubila wara ya 13 ay amukeleni tatana Neville Ndala lava va vulavulelaka masipala wa Greater Tzaneen masipala lowu nga rhangeriwa hi meyara Gerson Mlapisani ni vule swona Ndlala nhlekani nhlekani khala xota vayingiseri va vulavula mama lembe nge vulavula nkhensana ka lomu no inkomo Ndlala la mi nga ko mi le kule ne le ofisini nga ri riqingho ra n'wana ri twale kahle loko a mi ri le ofisini kumbe xana va ta tirhisa landline mi le ofisini mi twale kahle ni kombe mi vulavula na muhumelerisi hi kuma landline loko ri ku yi koho hi ta kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni muhumelerisi vulavula na Ndlala kwalano mi twa ku a va na landline hi ta kota ku twanana kahle hi ndlela leyo tatana Ncindani vulavula na muhumeli na Ndlala ni va vuyisini a ni ku mi va teka mi vulavula na vona va mi rhumela kwalano okay se swi vula ku imani ni va tsema la ke okay alright 0860002543 se ka mhaka leyi hi nga ta bula hi yona a hi endleni tani va ka hina rhumelani nomboro ya n'wina hi kota ku tiva ku hi ta va hi ri kuma ku ya hi muhumelerisi onge ti vanhu lava nga na ku tsakela ku va ri la Polokwane se va ringanile hempela okay n'we mi nga ta n'we mi nga Polokwane n'we mi nga Giyani ke na n'we vaxisati mi pfa mi ti nghena ka a hi ta tsakela ku hi twa na tlhelo ra n'we tanihi vaxisati a mi ti ngheni mi twale nga ra mi ti ngheni ngopfu un'wana ni kha ni vulavula na yena hi nga ri moyeni tolo a ku khalanga swin'wana xi ni vavaku na hi rixaka ra hina a swi talangi hi nga pfunana hi leswinene hi ku a hi vulavula hi ri va xinuna a ku loko sweswiwani ho fanele hi pfunana hi ngo pfunana hi leswiwa swo wa ta va ve ri hala Bloemfontein ku na vantwana va lahlile hi swo hi pfunanaka sweswo have sweswo hayi mi Tzaneen ma 0860002543 imana lunghisa na tatana Neville Ndala hi kutani Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula hi ta ri hi kombela vayingiseri va mune lava hi nga ta vulavula hi mhaka leyi hi nge te tanihi rixaka na lawa hina vinyi hi hina tanihi rixaka ku na munhu wa le handle a hi zondhaku hi ti zonda hi xihina vinyi se ni lava vayingiseri vambirhi lava hi nga ta bula na vona va nga ta tana minjhekanjhekisano kusuka a Giyani na lava nga ta va tana minjhekanjhekisano kusuka la Polokwane
kusuka Giyani ni vula ku munhu wa ku fana va kha suka Giyani no vula ku hi ta va hi ri Giyani studio 1 kasi hi ta va hi ri la studio 13 a Polokwane. Se tindhawu ta timbirhi lava yingiseri va mune lava va nga ta fika hi awara ya 11 va fika lavambirhi va nghena la lavambirhi va ta nghena leyi nga ta va yi ri kona a Ben Store. Hi la ku vulavula hi timhaka leti ta rixaka ra ku nala wa hina i rixaka hi hina tanihi rixaka a ku na munhu wa le handle. N'we van'wani mi nga ta va mi tsandzekile mi ta bela riqingho kunene nako hi ta mi hlela loko hi kume tinomboro leti ku impela hi ta famba na n'wina na hi ku a hi lava nga ta fika pfumelela kumbe hi lava vanhu lava nga ta va ta na matlhelo na mavonelo lawa ya nga ta anamisa miehleketo ya hina loko hi heta nongonoko lowu. Alright, tatana Neville Ndlala va lunghekile la Ndlala nhlekani enhlekani kambe Khalanga ni xeweta kumbe ku hlekanisa vayingiseri va Afrika Wa Vulavula. a khensa swinene tatana Ndlala. Timhaka teto timhaka hi leti va ri muyingiseri i ri ka hina Khalanga hina loko hi chayisa hi mathicara hi chayisa xidyambu loko hi fikala leyi hi fanele ku hi thelela ko timovha hi kuma va pfarile kahle va masipala wa Tzaneen va tiyimiserile hi ke ku hi pfuna hi laveleni vona se ivi hi milava hikokwalaho ka yini mi xanisa vanhu lava fanele ku va thelela timovha leti fambaka ka masipala wa n'wina tatana Ndlala. Loko hi karhi hi yisa vukorhokeri lebya ti-vehicle licensing ku na vanhu vo tala swinene, so I think muyingiseri vulavula hi mhaka ku loko se a fika late kumbe kwala ka ma 2 o'clock or 3 o'clock swi ya nkarhi munhu ku va ku ri na layini leyikulu, so hi ku hi 3 o'clock fanele ku pfariwa a ha koti ku teka vanhu nako a swo va siku rin'wana na rin'wana ku na minkarhi leyi hi nga busy siku rin'wana hi teka ku ringana 300 to 400 wa vanhu swi ya na i lava ku pfuniwa yini. Van'wana va lava ku thelela movha, van'wana va lava ku rejistara movha, van'wana va lava ku scrap movha, van'wana va lava ku cinca ownership, so ti-transaction leti ta lahenyana swi ya transaction mara ku na nkarhi lowu hi nga busy swinene mo kuma lero muyingiseri te hi siku leri a ku ri busy swinene hi va busy hi timonths and a ni ma ti vona timovha ku expire hi siku ro hetelela ra n'hweti hi va nyika 21 days va nge grace period ku va kota ku renew mara still hambi va nyikiwe 21 days leyi va ta hi kwale ka siku leri ra ti-21 kumbe ti-20, so i minkarhi leyi nga busy swinene a hi nge koti n'wi pfuna, hi nga n'wi pfumela a nghena ndzeni a ya fola layini ku ri na swin'wana swa ma-100 wa vanhu mara loko se ku fika nkarhi wa 3 o'clock hi ta pfala va ta tlhela va ta va ku hawa hi forisiwe layini awara hinkwayo hi tlhela hi caciwa ma yi vona. mi pfarisa ku yini hina hi nga kulanyana khale ka tibangi ta swa ha boha ku munhu a ya bangini a hi swi tiva ku loko bangi yi pfala hi 3 a va nga hi humesi hina hi nga ndzeni ka bangi a va hi pfalela ndzeni va hi pfuna ku kondza hi hela. N'wina mi ndlisa ku yini loko ku fika nkarhi wo pfala? Hi endla ku fana bangi mara mateko masipala na wu fani ngopfu na bangi ku na van'wani va lava swin'wana la ndzeni ka masipala lexi endlaka ku ma-security va ta fika va vutisa customer yin'wana na yin'wana ku yi lava ku pfuniwa yini. Lava nga ta va ka swa tilayisense va ta ku hlamusela ku se layini yi pfarile mhaka leswi na leswi mara ku va na masiku lama hambi wo ta hi 2:30 i kota ku nghena loko nga ri na vanhu vo tala, so a swo va swa esiku hinkwawo. N'hweti leyi ya September ngo August, September na October hi busy ngopfu hi ku hi lembe leriya ra 2020 hi nkarhi wa COVID mfumo wo teka xiboho xa ku tilayisense leti nga expire hi May, June and July va ti pfuxa ku ti expire hi August, so that's why mi vona ku hi va hi ri na vanhu vo tala ngopfu i ku hi n'hweti letiya hi n'hweti yin'we hi va hi tirha ntirho wa tin'hweti tinharhu ku tilayisense hinkwato ti fanele ti renew kusukela kwala ka August, so August, September, October ku va ku ri busy ngopfu so mi kuma ro muyingiseri i va te nkarhi wolowo mara lava tirhaka hi va accommodate Khalanga a ho hawa mi nge pfuki mpfuniwile n'we hi te Saturday yin'wana na yin'wana kusukela hi 8 o'clock ku fika hi 2 o'clock hi 12 o'clock a va te va ta renew license ende hi va disappointed hi mi kuma ku nga talanga ku va na ma-5, 10 wa vanhu i nkarhi lowu lava va tirhaka va nga koti ku kuma chance ya ku maybe hi 12 o'clock 1 o'clock va teka masipala hi va nyika chance yeleyo a va ti Saturday yin'wana na yin'wana
a pfula for 4 hours yeleyo. Se swa koteka ku ni swi tiva na ha ri petanenge ku ni nge ngheni aka ntila wa vanhu lava nga ta pfuniwa namuntlha ku ni nga hayi ku na nomboro leyi ni nga yi tirhisaka kumbe ndlela yin'wana leyi ni nga yi tirhisaka ku la ku ta tiva ku na ha ta kuma na ha ta lunga na hi ku xin'wana xiphiqo xi nga koho hi sweswiya swa ku ni suka petanenge kumbe ni suka mafarana kumbe kwala ni nga ta ni kha ni suka ni ri koho ivi loko ni fika hi nkarhi walowo ni kuma ku ni te hi siku ro ka ri nga ri kahle a ni koti ku pfuneka ku ve ni tshame ni ta hi nkarhi walowo siku rin'wana ivi ni pfuneka. Okay, ku na tindlela timbirhi tinharhu va nga kota ku pfuneka. Yo sungula hi yele ku va nga fonela landline ya 015 307 8000 ma kota ku va tiva ku line yi njhani va nga kota ku kuma space. Yin'wana ku na post office ta hina va nga yele ka post office va kota ku renew lava ku renew license not lava ku register na swin'wana va post office va focus ngopfu ka ku renew license. Kasi va na ku nkarhi wun'wana ku va na swiphiqonyana va ku xota hina network yi nga ri kahle. Hi tlhela va na le eka traffic provincial traffic kwala Tzaneen loko swi na le so loko ri huma so ya nkonko huma Tzaneen nakona va nga va kota ku va pfuniwa le a ku tala ngopfu hikuva vanhu vo tala va tiva ku vukorhokeri lebyi byi kumeka ntsena le ofisini ta hina ta masipala kambe byi kumeka na kun'wana. Xin'wana lexi hi karhataka ekhalanga leswi va pfulele ku munhu un'wana na un'wana wa la Limpopo a nga kota ku ta renyiwa ndhawu yin'wana na yin'wana la province. So vanhu vo tala va nga suka va Lethaba va suka ku na Giyani kwala tindhawu leti hinkwato va ta fola la Tzaneen. So swi hi vangela fuwi va na vanhu vo tala swinene leswi ta ku mpfumalelo vaakatiko va haleni va twenga ku ku va ku tele ngopfu mara leswi swi vulavulaka mfumo ya le hansi a ku na munhu se a swo va sa siku rin'wana na rin'wana ku na masiku ya koho la ku talaka. Okay, no. Lava va tivaka thekinoloji va kota ku va va renewa online va ri online native.gov.za va kota ku endla ti-booking hinkwaswo va renewa na certificate hinkwaswo kwalaha ka online liya loko va nga lavi ku ta va ta fola la ka masipala. So yin'wana option leyi va nga yi landzelela ku va kota ku pfuneka ngopfungopfu sweswi vanhu lava va nga tisa xivilelo va nge te mudyondzisi va ngo nghena online va ku vadyondzisi va na ti-Wi-Fi makaya ya vona vadyondzisi le ku va fambeleni kahle ngopfu tata Ndlala a khensa swinene tata Ndlala vana na siku lerinene ku dya ku engeta ntsemba maka malunghisa no hi lunghekela ku hi ta phela heyi tindlela se ti kongoma kwala mi nga koho November hi mimeri kalanga mi ta va mi amukelekile na tshemba na vaakatiko va la Tzaneen masipala va le ku mi amukeleni u ta tsakisa swinene. No a khensa swinene tata Ndlala inkomo inkomo sweswo mingisiro mugana rona FM va hi bula na vona nkulukumba Neve Ndlala ntshemba mi switwile leswi ya va vula swoho ngopfu loko kha hi langutaka timhaka ta matshamelo ya swilo eka timhaka ta ku thelela timovha se mi nga ha rili mi kume hi lava va pota va masipala va Tzaneen mi nga vuli sweswo mi nga sweswo a hi languteni swin'wana ku yisa emahlweni ngopfungopfu ka timhaka toleto leti hi langutaka loko hi langute ngopfu ka mhaka leyi hi bulaka ha yo ma yiva mhaka ko alright ni le kusuhi swinene na ku fika makumu na nongonoko lowu namuntlha a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasa. Mina ni khalanga Pet Mativa la hlangane ni Munduku hi mitisela nongonoko wa Afrika Wa Vulavula Munduku hi ta va hi ri la Ben Store a Masingita Mall a Studio 1 Giyani. Se xivutiso i ku i ntiyiso ke leswaku nala wa rixaka leri hi na vinyi mi tshama mi swi twa ngopfu va ku khalanga ile ku hlaseriweni hi munhu wa rixaka rin'wana kumbe hina ni tshame ni vona nkandziyiso wun'wana wu nga endliwa hi tatana Fumani Shiluvana na ka TikTok ni nge swi ri loko ri ku ni swi tshara vumbirhi swi vula ku ni swi vonini mpela va ka va kombisa timhaka toleto ku loko Fumani Shiluvana a ya acta ka Shaka Ilembe hi swi bela mavoko wa hina kambe loko Ndivuwe Mutsila a ta acta ka Giyani Land of Blood
hayi kasi ku nghena vanhu va njhani laha hikokwalaho ka yini nga vulavuli va ka yini rixaka lera hina leri hayi hi ta ti twisa mindzuku se hi hlanganeni mindzuku vambirhi va ta va ri la studio 13 va tshamela va kha va vulavula a hi lava vanhu lava nga ta fika va vulavula va heleriwa u fanele u va ri khome timhaka mina ni to nghena xikarhi ntsena ni kha ni kaneta ni ndla yini ni teka tinqingho ni sweswo ma ni tivi nchumu ni la ku twa n'wini se vambirhi va ta va ri la vambirhi va ta va ri le agiyani se hinkwako loko wo tshika i rhambiwile vhete swi tiva ku hi ku lava hi awara ya 11 vana na nhlekani lona ni mi tiphina hi ku yingisela munghana lonene FM ku ya mahlweni dzuma na mina na Ike Ngoveni tata laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa